iz zbirke Srđana Miljevića Svima nam je prvi put. Kako bi ti rekao? Broj do 10, 1, 2, a znao sam opet, kako opet, smiri se, ajde, 1, 2, 3, ok, nema veze, ko zna zašto je to dobro. Polako, broj, 1, 2, ma da, možda je bolesnik, sigurno je u stvari, nikad mi nije pošteno ni na jedno pitanje odgovorio. 1, 2, 3, 4, a možda, jebem te Mirjana, prestani, ne misli, broj, ne misli, sjeti se yoga disanja, izdahni polako, ispusti sve negativno iz mišića, opusti se, a možda, u pizdu materinu, jebi se, glupačo, tako ti treba, sad opet s početka kad si čurka. Veruješ, glupača, ne, ove misle nisu dobre, moram odmah da ih prekinem, negativna sam, ajde Mirjana, polako, izdahni sve, ma da mu pizda materina, jebi se, kravo,